Reka dukomeze kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Reka tukomeze tubasuhuze, tubifurize kugubwa neza, tubifurize guhirwa mu byo mukora bitandukanye bya buri munsi. Nongeye kubasuhuza mbazaniye amakuru menshi mbazaniye update. Ni amakuru ngiye guhera ku nkuru karabutaka, inkuru irimo iravugwa mu binyamakuru bitandukanye. Ni y'abacancuro bagiye guturuka muri Colombia, bagiye kuza gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kurimbura uwitwa General Sultani Makenga. Magingo ayangaya RDC yongeye kwerekeza amaso ku bacancuro baturuka muri Colombia, bagomba kuyifasha mu kurimbura burundu inyeshyamba za M23, mu kugarura ibice birimo Goma, ibice birimo Bukavu byamaze kujya mu maboko y'abarwanyi ba M23. Amakuru azindutse ashyirwa ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 15 ukwezi kwa Gicurasi 2025, nuko leta y'Kinshasa yamaze gutera amatako, igiye kongera kwitabaza abacancuro b'abanyaromaniya bagomba gufasha FARDC kurimbura burundu abarwanyi ba M23. Kuva mu mpera z'umwaka ushize byatangiye kuvugwa ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bufite umuhate wo gukora n'abacancuro baturuka mu gihugu cya Colombia, nyuma yuko hari hashize iminsi mikeya abaturuka muri Romania batsindiwe mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, bagaca ku butaka bw'u Rwanda basubira mu bihugu baturutsemo. Amakuru amaze iminota 15 ashyizwe ahagaragara n'umwe mu basirikare bavuye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nta wundi ni Eric Denis Prince, aherutse kwemera ko RDC igiye gucungirwa umutekano w'ibirombe ndetse n'ibigo bya gisirikare mu bice bitandukanye n'abacancuro baturuka ku butaka bwa Colombia. Aya makuru yagiye yumvikana, byamaze kumenyekana ko magingo ayangaya RDC yatangiye iyo operasiyo yo gushaka aba bacancuro muri Mutarama 2025, ndetse impande zombi zikaba ziri mu biganiro, aho amakuru avuga ko ikigo cy'uyu mucancuro wo mu itsinda rya Black Water cyamaze kwemeranya na leta y'Kinshasa amakuru yose ajyanye n'ibyo bazasezerana ku bijyanye no gucunga umutekano wa leta y'Kinshasa. Amakuru yamaze kumenyekana nuko bamwe muri aba bacancuro leta y'Kinshasa ishaka gukoresha, bamwe bari mu ntambara muri Sudani, abandi bakaba mu ntambara muri Ukraine. Murabizi ko muri Ukraine ingabo za Perezida Vladimir Putin zirimo guhangana n'ingabo za Perezida Vladimir Zelensky. Abari muri Sudani y'Epfo ingabo za Rapid Support Forces ndetse na RPCC zirimo kurwana uko bwije nuko bukeye. Amakuru yamaze kumenyekana nuko leta y'Kinshasa yiteguye gutanga umushahara ungana na miliyoni 19 buri kwezi. Aya akaba angana asaga miliyoni 430 angana n'umushahara aba basirikare bagomba kuzajya bahabwa. Amakuru yamaze kumenyekana nuko benshi muri aba basirikare bumvishe aya mafaranga leta y'Kinshasa yenda kubatangaho, bakahita batangira kuzinga ibyabo. By'umwihariko ibinyamakuru bitandukanye byamaze no kugaragaza ko ari abasirikare barimo gutoroka igisirikare muri Colombia kugira ngo baze kwinjira muri iri tsinda rigiye gutangiza urugamba ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Ibi kandi bije bikurikirana n'amakuru yamaze iminsi arimo arashyirwa ahagaragara. Murabizi ko leta y'Kinshasa yamaze kwitabaza abasirikare baturutse ku butaka bw'Ububirigi. Murabizi ko abasirikare bagera kuri 500 magingo ayangaya bari mu kigo cya gisirikare cya Kindu muri teritwari ya Mainema. Aba basirikare bari muri iki gice nibo bagomba gutanga amahugurwa, bagatanga amahugurwa ku kijyanye no kurashisha imbunda, bakatanga amahugurwa ku kijyanye no gukoresha indege. Bikanavugwa ko aba basirikare bagiye kuzajya batoza abasirikare ba leta y'Kinshasa. Nubwo bimeze gutyo kandi bidashidikanywaho, M23 yamaze kugera mu birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR usanzwe ufatanya na FARDC. Nkibinjiza kuri aya makuru, reka mbanze mbabwire ko hari inkuru imaze
igihe kingana n'amasaha 6 imaze kujya ahagaragara. Ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye yagiye ishyirwa ahagaragara mu masaha agiye atandukanye. Ni inkuru igaragaza ko uwitwa General Ntawuruhunga alias Omega ukuriye umutwe wa FDLR ngo yaba atarishwe nyuma y'uko hari hashize igihe hari amakuru menshi yarakomeje kugaragaza ko leta y'Kinshasa yaba yaratakaje umwe mu basirikare bakomeye cyane bari basanzwe bayifasha mu guhangana n'umutwe wa M23. Aya makuru yagiye ahagaragara ashyizwe hanze n'umwe mu barwanyi bakomeye cyane wafatiwe igoma mu mukwabu umaze igihe urimo uravuza ubuhuha ukorwa n'inyeshyamba za M23. Aya makuru yamaze kuyatangaza avuga ko uwitwa General Ntawuruhunga Pacifique Omega bavuga ko yapfuye, uyu musirikare akiri muzima. Uyu musore yabitangaje mu buhamya yatanze. Uyu kandi yabitanze yavuze ko Omega arahari, ngo yaramubonye n'amaso ku maso mu minsi ishize ari kwirukanka mu mashyamba. Ibi bikaba bigaragaza ko amakuru yamaze iminsi ashyirwa ahagaragara yaba ari ibihuha. Iri tangazo ry'uko General Ntawuruhunga alias Omega yapfuye ryashyizwe ahagaragara hashize iminsi muri teritwari ya Walikale, teritwari ya Masisi, harimo kubera urugamba rukomeye cyane, harimo kubera kurasana gukomeye cyane. Abenshi bakibaza ikintu cyaba cyaratumye hari abasakaza aya makuru y'uko General Ntawuruhunga alias Omega yaba yarapfuye. Ibindi bisobanuro kuri aya makuru biracyategerejwe mu gihe impande zitandukanye zikomeje gushakisha aya makuru. Gusa uyu musore cyangwa se uyu musore watangaje aya makuru yavuze ko yamwiboneye n'amaso ku maso, kandi uyu musore witwa Ndungutse nawe yaramaze igihe kirekire ari mu barwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Iri tangazo kandi yamaze kurishyira ahagaragara avuga ko ibyo abantu bose batekereza, ibyo isi yose itekereza kuri uyu General Omega byaba ari ibihuha, kuko ngo uyu musirikare aracyariho kandi aracyarimo arashakisha ikintu cyose yakoresha kugira ngo yongere atangize urugamba rukomeye cyane ku bari bamaze iminsi barimo kurasana nabo, kuko FDLR ubusanzwe ifatanya na FARDC, igafatanya na Wazalendo, igafatanya n'abarundi, bagatangiza ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23. Nshuti bakunzi bacu, ndakeka ko mukomeza kutwishimira uko bwije nuko bukeye, nkuko nanjye nagiye mbibasezeranya ko ahangaha ariho ugomba kuzajya ukura amakuru yose akomeje kuvugwa. Ndagira ngo nkubwire ko iki kinyamakuru aricyo cyonyine rukumbi kigomba kuzajya kikugezaho update. Nawe icyo usabwa ni ukujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, amakuru ukayakurikirana 5 kuri 5.